Hmm. Welcome students. Masi nahan ki chapter ki makha lodo doini. Masi ki chapter ji na role of technology. Role of technology je akoina 19th century world gi ni ko. Akoina nahan muk pa baju 19th century ni aduna akoina pai do 1815 dagi 1914 bawini, that is between 19th century dani 19th century jida misagi akona si tawdo jidi inventions ka aduna misagi yamna pick pa topic oiraga akona sida tawdo jina misagi myth ki maramda misagi mapandi ki pochai puslakpagi maramda sum nenaga doini ba ko asida marks ani mu almaina hangbani aduna 19th century हारदी ngesagi aina habdo 1815 degi 1914 bawgi marakta ngesagi corn law khona pagi dana namugi ahan bai chapter duda corn law abolish tawra kanda Europe sida Britain jida especially Britain dani nan ke study tawdo Britain jida ngesagi corn je hongja laini chana mathang ma hongja laini kari tobe hongja laino mapandagi pochai pusulak pagi ne mapandagi pochai amna pusulak pangam bagi maram je karino that is technology. Technology da kari yaw raha shipping yaw raha railways yaw raha agriculture production khamai tawdo no technology na tawrai ni ba natra asi ki technology me amjina 19th century world je totally transform tawdo ne adune asida padu je 19th century world je totally transform tawdo ne ba karama invention na railway ki invention jina steamship ki invention jina telegraph ki invention telegraph na kai kana pau puthok puchin yam thuna ngamani ba railway steamships na pochai puso puchin yam tuna yangjal ani ba ado asiki technology ki developments me amja kari to bagi no kari maram de ki chokla ka doino have ne ba social political and economic causes ne ba misagi ai society de hara society je jida develop yam le raba standard of living je am high ho raba shanti le raba society jida ado di society jina mapan kala ka doini society mapan kala pa hai jeng se country mapan kala ka doini country mapan kala ba misagi society ki demands me am ja adi ano ba pot pamane adu da natana mo na colonization je mo na promote to ka doini demand to ka ne ba imperialism ha ba project tau akoi country chawkhat na ma akoi country ki raw materials wali ne pusan na ma ha ba je to ka doini asi me am demand le rade invention darkar le invention darkar le rade adu invention tau tare natra political crisis done political conditions dune same thing politically strong weraba imperialism support tawni colonization support tawni adu da paisa thadara kadone lamdo colonize taw lamdu degi pochai puthopang amna ma khamai sem diga adu that is investment tor kai the investment technology the investment tor kadone economically develop weraba sai kon to vido production mapandai poreba pocha Britain da pusalaga hongaline that is economic laidun economic se strong one ge haradi natra yesagi mapandagi pochai pusalai ba isagi production yam tawgada ba mayam je loi tawduine ba adu america dagi pochai pusalaka doini kaina pusalakani adu de economic tawdu economy I barter se trading system tawdu trading tawdu kaina railways na steamship na pusalaka doine ba asigi mayam jama ga mag interrelated way ne asigi interrelated sinna esagi technology je advance or go ne 19th century ji da ko aina sida colonization an example macha pi wane colonization jinna ke tawne investment new investment tor ka ne kada da lam mad chalo adugi lam chatna paisa thadra ka ne lam chatna me khamai to doino kain chatun khong chat pa ya bro ha transport season ka ne aduna kai daune improvement la ne ba transport the railways the lighter wagons the large ships the improvement la kadane asigi developments me amjina kai tawni khangbra ngisagi railways khangde lighter wagons khangde large ship khangde asi me amjina kai tawni ngisagi tawnara banina mapandagi pochai pusulak pa food chai yam tuna pusul manga mane ngisagi corn da to with Britain da mapandagi pochai pusala yam na pusul manga mani hongani natra farm na tokpa lamda market na tokpa lamda lai doini aduna production ni tawdene asigi me amde economics su lere colonization ju lai dine related na interrelated ngata ne ba ko
ana asigi topic si dadi isagi trade in meat sabja asini offer a good example of connected process asin topic khata lo thro pane ba sida question hangabne adum how trade in meat offer a good example of connected process mark ani natraga hum mark manga lang ye de point manga isan batar natra adu de aina sida ऐसे टेक्नोलॉजी लाक्ट्रिंगाइदना खमाई तौबा मीट्स की प्रोडक्शन जिना खमाई तौरिनो टेक्नोलॉजी लागा मतुंग खमाई तौबा अदु खतंग ने नगदोजे टेक्नोलॉजी की ममांग ददी बिफोर टेक्नोलॉजी न्यू टेक्नोलॉजी लाक्टिंगाइददी जहाज सिदा 1871 भाव दे टिल 1871 भाव एनिमल जे लाइफ एनिमल जे जहाज सिदा हपचा लेने अमेरिका दगी यूरोप भाव जे प्रोखदोने जहाज ता पोरगदोजे साजे हिंग हिंग हापगा दोइनी मोय चानम थनु जरागो दोइनी इसिंग जुयागो दोइनी मखोय मसा जुयागो दोइनी मोय मोसलिबा मैम जो सेंग दोइनी मैम जे को अदुगा मिसागी साजिना यूरोप ता योरकांदा कक दोइनी अदुगा मार्केट ता थादो को दोइनेबा अदुदी याम इकोनॉमी ओइब्रा ओइदब्रा इकोनॉमी ओइदे को अदि जहाज अमदा मीट ओइना पुसला कांददी याम गदबदो सा चामा खता पुसलानेबा मीट ओइना पुसलादी सा लिसिंग अमगी मीट पुसपा यादोइनेबा tons of meats por pa yadoine meat se pusale jasa pora meat to poraiba meat to loi di chabe yara moy ara yar mani gara yar me khara sigrani ado di paisa hanjanna ma pot se maman tang ani ba pot se mangan tang adi mina yam leigadra later roy natra adu gi pot se parasi ko adu na ngesai ge before new technology the sa je directly porai ja asina kari kana ba kana da ba ha bado demerits of shipping live animals ta kaino ngesai ge live animals to kari tawra a lots of space mafam yam lorane jaga yam na challaroi ko adu da natana animals me am ji sirani journey da lakpa ganda angani ko खरदी चाब थकप वाटपदगी मागी वेट से लूज तौरने खरदी चाब जु यारोय मसा नारी नारी तौरमे कना चादोरी अदुदि माना सा सन चामा पोरे सन चाम सन मंगा सिदोखरे मे सन मंगा अमना मसागी वेट यादरे सन 95 90 70 गुम 80 गुम जिना वेट से पूरा लूज तौरे केजी चामागी सन पोरक पदुना सिदा योरगा 60 केजी होरे अदु सोमदा 60 केजी की वेट तो ओलुरदी पैसा मांगेने नत्रा अदुना खराना चाबे यारोय अदुदी ngesai gi paisa du hanjan nama kai tawrane ngesai gi meat se maman tangi du neba aduna meat se matam du gi diamna expensive luxury oire ba yamna tabada kitanga yaur di yam harau badu aduna lai rabai europeans me am di meat se chaba phangdre kari to begi no price high oire ba kari gi no price high oire di ngesai gi puslak pada supply je walai neba aduna price high oine supply walak ba everything sai porei ba potu da mana profit phangna mana price se high tawrab ni profit phangda di ya ponte business tawra natra aduna price high ora banina demand je handara neba demand handara de ni sai porei ba potu mo handara neba production ju down ora neba angani ko asini aduna ngesai gi sip technology lakting ai gi na asigi poche leira technology na la aba matungda ari tawni technology na laaba matung da di karam ba pot ta develop lag to no after the development of new technology asimi am je hap to ni ko ngai gi marks da marks da hap to lag ko ne 5 marks ta ab chalak pa yai kai da hap chalak pa lai loi hap chalak pa ya do ne 2 marks jo asidi gi point khar lo tho hap pa ya re refrigerated ship se mani matam du da refrigerated ship ab je kai no ngai gi jahaz tu da ngai gi sa hing na porak pa me am je hoji ga du mai na taw ro ba हासिदा हुजिक मिट ओना पोरक तोरो बनेबा अदुदी स्पेस अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेस याम लेरनी नत्रा अदुदा नतना निसागी पोचेजी याम सांगना थंबा यारकदोनी नत्रा अदुगा मिट से साजे हुजिक जहाज दा डायरेक्ट हापारो हाथ लगा कागा पीसेस दा हापकदोनी अदुगा यूरोप दा फ्रोजन मिट ओना मिंगोंदा सप्लाई तोदोने मार्केट सिदा अदुदी ngesai mamanju handarani maman handaradi mi loi cha phangani ko adu parake refrigerated ship was introduced sara asina kai thore perishable food ana matam sangna thamba yada ba pochei me am jiti yam sangna thamba yarani over long distances america da europe ta prokodo je sangra matam ni adu da porak paja
याम सांगना पुरक्पा मतम पोचे जे हजि मांगरोय एनिमल जे हजि स्टार्टिंग पॉइंट ता ककनी नांगेन क्या दा कई एंड पॉइंट ता कई नि को साजे मफम द योरगा कई ने हजि मफम दुता कानी जहाज ता हपचलानी अदुगा यूरोप ता फ्रोजन मीट ओना ट्रांसपोर्ट तोरखदोने अखोना nga चारी स्माइना आंध्र प्रदेश ता फारी बंगा अखोना बरफ ता हपचला सुम द पोरैदना अदु माइना हजि तौदोने असिना कई तोरा निसागी शिप की चार्ज से लोअर ओरनी शिप की ममन जे हंदरानी प्रोडक्शन ट्रांसपोर्ट के चार्ज से हंदरानी ट्रांसपोर्ट के चार्ज हंदराबैना कई तोरानी निसागी मीट की ममनजु हंदरानी बंगिसाइना ट्रांसपोर्ट के चार्ज यामदोनी अदुगी मथकता सांगाजु सिरकदोनी नत्रा हुजिगना ट्रांसपोर्ट चार्ज से हंदरा ट्रांसपोर्ट चार्ज से हंदराबनिना मार्केट ता मीट की प्राइस सु हंदरानी मीट की प्राइस हंदराबनिना यूरोप ता निसागी चाबा फंगदबा लग्जरियस आइटम होरंबदो हुजिकती यूरोप ता कई तौरने लायरब मीबु चाबा ngamaनेबा मखोगी चाक सि तौजि मीट सु यावरानी बटर सु यावरानी एग सु यावरानीबा डाइट सिदा फजन्ना चारे सोसाइटी जिदा अदुदि लिविंग कंडीशन जे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कंडीशन जे हाई होरनेबा बेटर लिविंग कंडीशन होरनेबा नत्रा बेटर लिविंग कंडीशन होरदी सोशल पीस सोसाइटी दा शांति लेरनेबा सोसाइटी दा शांति लेरदी कंट्री दा शांति लेरनेबा कंट्री दा शांति लेरदी कंट्री जे मपान कंदुरबनेबा हा नत्रा इरांग लेतदी अदुना अदुगुंबा कंट्री दा पीपल्स मैम जीना मुझे सपोर्ट तौरनेबा इंपीरियलिज्म जे अतोप लमदा चलो अतोप लमदा डोमिनेट तौरो अतोप लमदा अहोंग पोत से अखोगी लमदा पोरो नत्र अखोगी इंडस्ट्री जे फिट तौरो अखोगी पीपल्स मैम जिदा पीरो अखोई पीपल्स मैम जिदा फिट तौरो हैन हायरकदुरम नत्र अदुना निसागी रोल ऑफ टेक्नोलॉजी जिदा अखोइना मेनली फोकस तौदोय जिदी निसागी aina ngai question da hagi bado karamano trade in meat offer a good example of connected process how trade in meat offer a good example of connected processes describe briefly harji asina hilo iduba point khara khara sato 2 marks oirega ju asidagi point ani kata lo thoi iba yar natra amai toraga no example ori je hari ja se piraka done meat se apchala jaha sida natra apchala abaina ngai refrigerator sida apchala लो प्राइस बिना पीपल्स में हम चा फंगे अब दासी की में हमने कने इकोनॉमिक कनेक्टेडनेस या असी में हम उतोने का अदना असी खाता ने असी तौदो जदी का मथंग दना अमुक अतोपा चैप्टर लोथो जी असी असी बहुत तौजी थैंक यू वेरी मच